Салам достор, биз азыр 14 февралга карата Бишкек шаарындагы жигиттерди тамашага салабыз. Жашыруун камера коюлган, даяр. Мында кеттик. Мындай? Жакшы. Жалгыз отурасың. Жалгыз отурам. Ушатасыңбы? Суукпу? Мен да ушатам. Атың ким? Султан, э? Султан, 18-ге чыктым беле. Султан, мен эртең майрамды ким менен тосушту билбей атам. Компания түзбөйсүңбү дейм да. Кандай дейсиң? Мен бешком бар да. Деген жерде байкелер деле барбайсың. Az келип калса, эмне деген сөз. Алар экөө экен да, үчөө экен. Мен сага келет дейм да коем. Кайгыбатчы сен тамашалар тур. Макул, Султан кое тур. Тигил жакта бизди камера тартып атат, колуңду мынтип койсоң болот. Макул, жакшы. Достор, мен шаар тургундары менен, жигиттер менен таанышайын десем, колумдан келбей койду окшойт. Актердук чеберчилигим жетпей калды. Анда биз бул ишти Аселге берели. Кел, Асел. Асел шаар тургундарын, шаардагы жигиттерди тамашага салат. Даярсыңбы? Даярмын. Колунан келет, буйруса. Анда билсе кеттик. Кандайсыңар? Жакшы. Эмне кылып отурасыңар бу жакта? Сау. Желегибизде отурабыз. Симде Сон желбиреп. Симде сон желбиреп тур, э? Эртең майрамда эмне кыласыңар? Девушкаларыбыз менен байрамдар. Девушкаларыңар менен? А мен сиздерди бош экен деп келбедимби? Девушкам сен мени көрүп калса өлтүрөт го мени. Өлтүрөт го? Ооба. Эмне болмойлу, девушкаңыз тең эмес го, мейли ылдырып коесуз да. Экөөңөрдүн тең, өкмөңөрдүн. Өкүнбөйт. Мен мына кызганчаак немеле. Кызганчак беле? Ооба. Настроение кандай? Атың ким? Айбек. Мен Касел. Сен телефонуңду алып мынтип колуңга бармайсыңбы мен? Эмне телефонуңду чукуп кала беле? Номеримди жазбайын деп атасыңбы? Жок. Неге? Жазгың келбейт а менин номеримди? Мен жазбайм да. Неге? Сразу мне... да ну. Сен номеримди жазайынбы анда? Эртең чалсам анда жолуга алып день влюблённых. Чын? Эртең сүйүү күнү. Мен жалгыз, сен жалгыз экенсиң. Неге жалгыз? Жалгыз эмессиңби? Девушкаң барбы? Сен неге жалгыз? Жок да парень. Уш кетпедикпи? Ошон үчүн настроением жок. Ушундай болуп кеткен да жашоодо. Сен девушкаң барбы? Бар деп көрмөкмүн. Мен сен өзүң билбейм, барбы же жокпу кандай? Жок. Жокпу? Анда эртең бир эме ресторандарга барып отуруп, тамак жеп келбейликпи? Болот. Болобу? Гүлдөр менен кел анда мага, э? Макулбу? Ама эртең майрам да. Ооба. Келесиңби? Кел анда. Келесиң. Эсти мен чакырсаң бир жакка. Сен чакыр да анда, мен барайын. Мага текинде гүл алып бер да. Живой эмес. Мен алайын деп отурам. Алып бересиңби? Сон жетпейт экен ака. Жетпейт бекен. Мейли анда апаңдын телефонун алып тамаша. Привет. Как дела? Что смотришь? Меня зовут Асель. Окей. Очень приятно. А завтра что делаешь? Работаешь? День влюбленных работаешь? Почему? Нету девушки? Есть девушка? Ты женатый? Серьезно? Да? На один день на свидание сходишь со мной? Почему? Обручалка не позволяет. Обручалка? Блин. Ну сходи со мной на одно свидание один раз. Ну блин, у него просто парня нету, мы вчера с ним расстались. Просто сочувствуешь, просто сходи со мной на один день.
Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Что ты в самом деле? Қандайсыңар, балдар? Здравствуйте. Баққа отырсам болады? Вот, келіңіз. Не қылып отырасыңар? Машинада гитара чекті балаларына отырамыз. Менің атым Асел. Алмас? Сені. Тимур? Мен. Гитара ойнап келсің сен, ә? Кішкене қаттырақ ұйықтасаң, кел, жаныңа отырайын. Burada айтпақшы менсің. Ырда. Мен үшін ұрдап қойшы, менің настроением жоқ, көрдің бе? Жігіт естеп жүрем. Біз үшеуді отырғанбыз, сіз бізге келдіңіз. Көздеріңіз жағып қалды маған, анан тегі достарыма. Бұл жігітіңіз бар екен. Өшіп кетіпсіз. Сіз қайғырбаңыз. Қатырда. Ладно, бұл пранкке қарап қол үмет қойға. Кішкене жылғасыңар ба? Қандайсыңар, жігіттер? Жақсы рахмат. Не қылып отырсыңар? Отырасыз? Біреуін күтіп отырсыңар, жөнінде отырасыңар ба? Тамшылық болады? Жері қалды. Әсел, қолың сіңді бе? Ертең сүйу күні екен, қыздарыңарменен жолығасыңар ба? Қыздар жоқ қой дейін. Жоқ па қыздар? Анда менімен жолықпайсыңар, менімен тоспайсыңар ертең күнді. Ресторанға барабыз. Мен білмеймін, сілер табындайсыңар да. Мен бірінші жолы елтанда болып жатырмын. Бишкекке бірінші жолы келдіңер ба? Как раз ертең жолығып, гүл айтып. Сілер маға еме бірінші келесіңер. Онда гүл менен келесіңер. Анан кейін чоғы қымбат бір ресторанға барып, отырабыз. Мақұл ба? Девушкаңар жоқ. Анан кейін дальше больше. Ошо? Мен просто мындай странный көрінген жоқпын ғой. Просто бияқта Бишкекте ушундай да, сен биринчи жолу келип атсаң. Кыздар өзү эле келип, неметип, тийишип дегендей. Өздөрү подкатып этип, жалап аткандай эмес болуш керек э. Кыздар уялчакпы? Мен жалап эле көчөгө эле чыккан эмесмин, айылда эле сонун. Ошо айылда деле кыздар өздөрү тийишпейт да балдарга. Айылда кыздар жок да. Жокпу? Серьезно? Кимдердин атыңыз? Асел. Асел кайдан жылкысың? Менби? 96. Менчи. Канчада ойлойсуң? Ну, где-то ошондой эле деп ойлойм. Кайсың? Деги. Ошончо чоң көрүнөт экен. Кичинекейсиңби? Эми чоңоёсуң да мен менен чоңго. Жолугабызбы эртең? Эртең каерде? Просто эметпей эле кой, таң калбай эле кой, мен биринчи жолу балдарга ошону келип отурмун да. Чын? Эмелер деле ошондой, бирок в принципе Бишкектеги кыздардын баары элечи. Өздөрү келип эле на колени туруп эле мени күйөөгө албайсыңбы деп эле жада картинада элечи. Да? Девушка есть? Я не прошу тебя. Ты чего? Ты же мое сердце разбил. Ладно, Бранка, поможи туда. Что мы где-то? Можно вашу руку? Просто? Good. Я не бойся. Девушка, мы куда идем? Да, это пранк, поможи.
ले ले यार चाल यार हम Thank you.